Билигин жукускай беремете күнү сикки час, өрү боларын курдук, бихигар ажабыт, ахага сапире бу кемге, күйөх экраңга бу эфирге холбонор. Онон күндүс тәчлер бит, онна күрөчлөр бит, бука баргытыгар үтө күн боллун. Төлүннөк Максим Аммосап бихиге Нороппут көңүлүн себеске булаһы туруласпыт кен туттар Максим Кирович Аммосаппыт дойдутугар катырыкка быйылгы жыл белесыл. Ол курдук олуктоқ оскола түрүттемите тоғухон биес, Норот аймнитин жете тәрелебите ағыхон, итенне кейіннеммит улустағы библиотека сетіме түрүттемите ағыхон сыла. Бу беле ғылынан бүгін бігіге түйімәкпет айы, беле сыл бастыңнарын маны сәхәргір салаятчыларыңыран кәпсетекпет. Басатан туран Максим Кирович Аммосап атынан ортоскола директоры Павел Петрович Тимофеев. Үтөкүнүнен директори Итер Үлөғолбиячы Саргылана Владимировна Жиркова. Үтөкүнүнен Онна бу оскола историяға учутала Михайлов Дмитрий Юрьевич. Эгене бу быйылгы сылга улақан беле тәрәхин болары турарынан ититигистинник әрделебет. Чакчы республикаға бир беле тәрәхин Максим Кирович Аммосап атын сүгер эгес колагат. Бу 95 улустата оскола хайдан чечерен билинги кемге же буяга быгылга каннык то кайсканнан үлели камсылырой баалыста директор быгытнан Павел Петрович сырдатеңете. Жесе түгүл үтөкүннен тон бастатан туран бу МПКны көрөчүлөргө бу сакара жетин истечилерге Максим Кирович Аммосап атынан улган коллективин үйрөнәчләрен атыттан итиштин әгәрдә булдын. Кырҗык тагына бу 2-нче хөрбәл 6 ел бияка ан өргөйдә хил ол курдугынтын бу бия скола 95 елын белити хҗабыт. Кырҗык бу хилгантан биге өрөкөтөгө үләтик тагылатыбыт. Бу ел биге оскола утыр билинге юбилейдә хил бу тер этер боллак батына 136 үйренә хәҗәр. Оны тагынан төрдөн 9 үләттәк онтон отут 5 состав, он 19 обслуживающий персонал. Бу мантан онтон хүрбөһө учутал, бу хүрбөһө учуталтан биене 14 высшая категориялағы учутал, онтон төрде первый категориялағы учутал. Олейін онтон бу учуталар бут биеге оғалар бутугар билини көрүүнү ток бар иддибитке петтир гына биере хаджабыт. Оскола жа Итер үртер кайскатыгар туокка болгон тоон уруккону колу бара баллар агрошколалар, Итер үретер военный школалар баллар эхени кайдагай. Онтон бары билербе курдуаттаки эпиден курдук бие осколабыт Максим Кирович Аммосап атын сүгер. Олейин онтон бу биеге бу манна олық күскө турабыт. Олейин онтон бие основной хайыскабыт гражданска патологической. Оннам хамай основной токпот бие Максим Кирович Аммосап атын үйетитиге күскө үлләй жабыт. Жачакчы төлөннөк Максим атын үйетитиге оскола, нехеле, кулус, күдүстә хүләнигтер. Ылан көрдөккан история сарбыт листерин ариталатакка Максим Кирович Аммосап отчолорго дойдутуар катырыкка такка хыджан. Оскола хере манна бар булуан сөп тутулуан себебиттен эппите тыммыта историяга хурулан калбыт. Же историк кыйбыгытнан баал статью тугунан Дмитрий Юрьевич. Дете тух история китбите бар. Ол кундук 1900 сыллакка Максим Кирович Аммосап Казахстанга, Киргизияга биле ананан барынинне төрөбүтү турхатырыкка такса хаджан ыян керден сүбелен бу сирге тутуп кайыңден эппиттылары бар. Онна тибилген учча тутулган турарду. Ти бастык оскола отут бир сыллакка хена тутулууда. Ол инне хатырык осколата историята жигине сүрт багыс сүрбөт осыллактан тагалнар. Ол курдук чахана жега 2 класста начальный класс дем болду. Оны үлеләбиттер бит. Онтон же сайдан алын сүхүйөға халлан, ситете хоғырты скола болан. Илан көрдіққам егі сколаға тігар білгейләқ, суриятчылар, бейеттер өлән астақтары де таллан бүрі күрдік. Бағла Яковлев далан күрдік жон. Туспа солу егі қалырдақтары болу білден тұрар. Бар тұқтыр. Аны те оскола историятеттен кеп сиребет болдыққа. Келін жете оскола сайдықтығар түхі күз болбуд, ордук. Туғыруллағы дей. Бұ сайыңылағырдар болуннар, оғыну үләнінен итиге, улахан еті слеттар болуннар, хевеске кемге. Хеге білігінже
ити патриотической итиге улхан болгомтун урар биккет. Те патриотической итиге жигине агадай дулу херит хагана. Те хадрык осколата центр патриотического воспитания ден болбут ите. Политруктары тонна Сахарин үрдүнө. Тахитина мулуун ден болду. Ноголору бу төрөбү дуга тапталы негинден патриотизмга үйрөп биттеребит. Сөп алканна тыгынча 992 жыллакка Сахаватсерин бастыгы президента Михаил Фимович Николаев 11 нөмердә урагынан Максим Кирилович Мосаата ингерли бит школа үтүгөр. Онтон латтан бу Максим Кирилович Мосаата школа үтүгөр. Үле ытыллар. Атын үйтитәре. Кини атын үетичиге бу намулухун жон хергете чөпчүбү эхе катыркыттан Селистер Мутукта Мария Алексеевна Хлопкова Раиса Сугаликытта билсен, кини кыргыттарын кытта суруйсан билсен, дойдуларга рөссө агалыга онна Сударственный музейе түрттенитигер улаханыр Аллах. Жабыл бу үглейдә хылынан ылан көрөбит боллакка оскола хинен, хилеки хинен улуста да хамыгар тухула кайда хагларна. Отон тапталах сколавыт 95 сылын белитерге биге белемнен юдин ода сыл саалыныта агалабыппыт олуньй бастыкы күнүгер бастыкы сылбытын арыяр терәһен битнен сагалабыппыт ол онна үгес болбут бихеха 1976 сыллах выпускниктар бихеха галжыттабыттара онна быйылгы выпускниктар бытын кытары ото көрстөр маннык үгестәхпет. Қас бірде то класс пытыгар оскола осториоты ден класс частарын ыппыппыт. Онны болағаны үйеренәтчілер, оскола үләхеттерін, аяр үлелерін бұстапқатын тәрі біппет. Отоны бүк күммітін бігі бірағынлықтақ кенсерінен түміктәй бітсе. Ол онна сетим оскола театрын оғылыры, Любовь Семеновна Татаринова, онна Ульяна Геннадьевна Наумова тоқтарынан салайтынан наха интерьеріне бігі спектакль тұрор бұппыт оскола историятын ген. Итеғаллақтық бағайытық нәхе жүдігі оғылыр ойнан көрдір біттері, Джон Бары сәрге біттері қай. Кірдік бұл оскола оғылыры бәлері тенік историяға қасыған хеті көрдік ойнан көрдір біттері, тон өйгі ханаға қағалар бір ұраты күн болады. Білген алан көрдіққа, Павел Петрович, әхе қажа бұл үліға оны ухуян үйретиге болуын, баяны патриотическай тыгынға итиге қанны қайысқаға тоқтуын әтей, ұрық көттігір ити ағуаны сылларға қатыры корты сколата 706 тонна үрді качествалақ ототтан республика сколаларғар бастықы күйіңе тақсыбыт кеме бары бит. Білген қайдағай? Антон ите ғылларға күджік ұлтуаден күскі үйде еудейде. Әйті біремеға Антон бейі олар бұд әйте оскола олар олық күскіл саннар бейлер лағыр тереннер оны күскілі әбіттірі. Ол түмігер онтан те республика қытта атыраға деуттіра. Оны онтан білеген бейхелан көрдік бінен онтан оғыны мие білеген бұл ити бұл прогар білеген әме күске болғым туырылдан тұрар. Бұл маннан онтан бейге мие арас қайыққанын әме үлелі жабыт. Оны тағынан онтан бұл оскола бұтығар онтан бұл оғы хайдылақ болуын демет. Қолуыр бұл бейге оскола бұт білеген әлбақ байыны осколалары гытта дополнительное образование гытта соглашение түртен билеген колор бие катыр нелегер оскола вот оголоро спортивный болуун культурный болуун кайыскаларга күскүлели жалар эберине жалар колор Нургун Семенович Тимофеев атынан тан бие волейболга тренерлелер. Оны тағынан Петр Петрович Умшанов атынан школа бар бір секцияда тұсту үлелер. Бұл школаға өрімет олаттар еді өте? Бұл намылығығыр бар ұлықын тіреттелер. Оны тағынан тепа қомап училище олимпийскую резерветтен бокстағы тренерінен әме үлелер бейек школа өтігер. Естес культурный өттер, спортивный өттерінне күрдік. Оны тағынан ұнттан бейеқі Николай Николаевич Атласа батынан білген саңан қайысқа күшкі ұлсан үлеләнерер инен кенте Афанасьевич Татаринов салаячылақ музыкальный школ үлелер. Қатта қайысқанан олен оғылар бары
ити Сайдыла. сайдыга үйренелдер. Онну ке. Джон-Джонтон киһи-киһиттен оҕуҕоттон үөрэнэр диэн берген ити бар. Ити Николай Николаевич Атласов бээтин кемигер народ инструментнерин курхуогун салаян республикага мия катыры коскулата бастаабыт түгене барди. Оннук Билигин оча музыка сколалах олордохкутти. билген музыкальный школа бар сколбутер. Сөп-сөп. Оттон же оскулага учутал тибет калгата бар дохиха. Билигин ити земиске учутал программата колубур эго скулагатыгар ити жайыта кайдагай. Антон билген би полностью комплект сколобут учиталлар бар табаллар. Бартын качынан олар. Оттон земиске учутал ден оттон те рах хатар деревинелерге көрүлө булади бийеха онну колотокко автобус күнгө 2 хыжар асфальт холлах быт болин оннукка бийеха. Ата земиске Учутал тибет калгата хуох. Учутал тибет калгата хуох. Чечуге. Учуталлар бар табаллар үлели камдыйдалар. Же история учутал бытынан билигин Дмитриевич бу кемге оголор байына жайкыттылактырын, жоройдарын, дойдуну таптырга, беренилак болууга санааларын кайдак көтө койкко хөбү. Эгос колагы ити кайдак барары бу Максим Кирович Амосов коло буругар дагын итиренен. Ата эти ие дойдуга берениден, топсен патриотизм ден. Мен өйдөүлбүнен олы бэхет автоматтан херилерден ботах ден ауларга мен ретебин. Оны тухтен үйрете ханада. Дойдуно үлелен, дойдутугар кыгыллан. Вот тогда уже патриот ден болар ден. Сеп атак патриотизмга холобур тухтен бар бэха. Лыжный десант сындыстен бар. Ол лыжный десант сындыс 2-нче хетталактым дир. Хайырынан оғылар бу чугасытар улустарга, нехелектерге барабыт сылайы мусустар ыйга. Аны сүрүн сылы хоруга ол десаммыт Максим Кирович Амосов атын үйтити болар. Бейни билихиннери осколовы тегер холовыр тух бар. Оғыдым сүйті Максиминдики кескелдер еден. Ол бараннар билсехеллер опыт атыстар. Бүйрөттүнөн дойдуга берени түү холобура, иккисөттүнөн барбыт нехелектерин историятен эметтон сегетен, үйрөтен, бээлерин дойдуларын эме кепсир боллактар эди. Онтон же Максим Кирович Амосов атын үетитиге Амосов агылара болуун, научно-практическая конференция болуун, оголар хетигилери кайдагай. Ото би тыгынча 909 сылтан би сколабыт оттон Амосовскай агылары ыдабыт. 2-нче хүрбөй сыллахтан республиканскай тахымга таксыбыта бастан оскола хинен, онтон улуска, онтон билигин республикага ыдабыт. Онна Максим Кирович Амосов сүрбөй 5 сагын толар үйбүлүйдө кылыгар, ото международный тахымга таксыбыт. Казахстан, Киргизия дойлуулардан кытаачылар баалар эде. Ото Максим Кирович Амосов бутун бии куруп иннибитигер тутахаджабыт, әлбәхтәрәһеннәре ыгытабыт, кини оңорбут үлеттин, тугун ологун жагын бартын биге сырдытарга тон оголорбутугар хайбыт. Ото оннук Ол теңге идер болар. Оттон эге бәгат боскулага үйренмек китти. Кан касылахы битер бикти, эбетер бу манна ананан келбек китти. Ото мен бейвен етер болақ бұны мен манна бастан учталына халаудым. Ол кәнеттен онтан директорынан кәп Салер үлі атағыстағын. Мен бәйім өтін қатырыққа жевер түрәбідім. Білі балыға ем болбадақ жегер түрәбідім. Онна өті нөмігіе көспеппет 6 хас бар. Онна осколабын бүтерен келем барамын. Бу қатырыққа үләлияқпен бағарабын деймін. Сәтті хылы бұға үлеместеті тақсарын кәдіхәм баран. Оттан 2-нче 10 хәтті хылақтан үләлиі жыл. Ты, олық сарглану дейіні бәйін үтіу қолы бұра бүккенде. Қатырыққа балаға бұл баққа жегер күн сірін көріған. Онна жа анан менен бос қолаға үләлі кәләғын. Білігінде оғы сайдытығар қаннық өссі қайыз қалыр тобылуққа өбе, егіз қолағат қолы бұрғар кепсир боллаққа. Бұл государственный музей бар ехеқа, солгу тискет, үчуге, кин көраты кітті бәскет бар. Онын ордук болғымтаны тоққа урағатай оғы сайдытығар, оны оғы итені қайдағылынары. Онтан маннык жер болақпына оғаны онтан бейге
бары кайска бартынан кыяды үтеп античе эпит марын эпитим курдук токпар направление бартыгар тинне бихантон класс лаячылары эми күскөлүлөр тоосайнан коллектив ичинне бары болгом толакту оны сыгынактык хинне күскөлө бара турашып те эпитим курдук музейный уроктар бу билин кирәре бигениттен бу сайдан кул сыгналан кинер үлел бир килелибит аны библиотеканы кытына шүдүк үлелибит олы бу нарынны таханнар арас терәйнерге арас тухтарга кытталлар отон бу мен ана бар ого бейтин туспай бир көрүдө болор булади оннука бир стимулилер болот ити амосов осколатыга кенятын сүгер онтон же осколага тигер Максим Кирович партата диен бар боларай билген колбура байына жей кыттылактарга жорой партата бар болла бир дөдүлакпыт партата диен оннук үгес барду биха тух бар оннук парта Максима Кировича Мосова диен ветеран чутолбут Александра Кирилловна Тигаева блокада Ленинград блокадатын кыттылага 1962 жылакка алын кластерге диен туйгүн өрнәчләргә парта Максим Кирович Мосова дип ол парта ол үсчүгә бихайды кирер истебит итү күннән алло дараба магысеттер муаскреби атам бу сахаби бу гетен атын аттатыр школа олар жаннар атон Максим Кирович курдук коммунистический идеяны өзі зағытты хоқту ені етабын. Коммунистический идея анда доты хамы передовой идея болды изігінен ұллаққа. Максим Кировичтар, Лосон Алексеевичтар коммунистический идеяны өзі тұппыд хақы бастың жонлары болды. Оның болданы еғі комсомолес, пионер, коммунист өл қатырыққа болдың, оскола болдың. Мақтанапты, өйденер дейді. Оттан ите коммунистическая идея онтан олықпыт барын ер болады. Конечно, ите бұл бәйрін биреметер наға әпті қайысқанан бейге күске республика ұтта болын, бұл намылуға қатырықтан елеген наға күске айды бұттыры, бұл қолуыр Максим Кирович Мосов қоға туға күске ұныр күсте ақты өлелі олы бұттыры. Онтан білеген онтан олықпыт олар ен ер, конечно, бұл коммунистическая идея дейға бейге онтан жене таппетне биги оннук уже топпус боллади, оннук окпут. Оннан ото, конечно, бу коммунистический тоққа қатырық нейлегер урку коммунисттар, тоқтар, баллар, киннерге тон тевес тобут, биги киннерге тон утан баппы, киннерге те биги өлелибит, оннан тон кепсетебет, қайыбыт. Билигин олуғулариян ити пионер, комсомол өктөбүйені оннугар, бу бастыңнар ден бар болулар де движение первых ден бастыңнар камсагандар эго сколага тегереме бара болу оннотон намга Максим учаттар ден түмсү бар де ите мен оттон отчотогу коммунистическая партия диететтен келбит болон хеп ди дети учат камсаганы көрсөтүгө диетиги идер улага бир улган холталах бастыңнар камсаганнара бар эге Бейға кетігінші сүрбөй сылтын, отын бастыңдар қамсағынларғар бейге оскола оғылар бұтын барыларын келер бітпейд. Күрік улуска да болуын, республикаға да болуын, тәрәхіндергер көфті-өфті күттавыд. Оскола хенен көпсәйті қана мақсым инеге кескелерден 2-6 аллаққа тәрілі оғы қамсағына күстәқтік үлелер. Оннан тон бейге оскола ихинен бейбіт мандық оғы қамсағына басқан ден ары бұппыт. Оны ол қамсағынынан бейге граннарға күттабыт. Бұйылғы үйерақ жылығар опсайы үс гран сүйеммет. Балтыра миллионнақ қарчы, үп қарчы оскола ұтар келер дейді. Туғыз қоғаннағыдай гран? Грамы пылағына бастықы бұд актавай сала бұтын саңарды. Онда болағаны икиспет обыжы кабинетін, обызыр ден болыпты де, кабинетін қаябыппыт, лазерный тереген атласыппыт. Оны үйіспет болағына спорт өттінен оборудование атласыппыт. Ити курдук түліннөк Максим Кирович Амосов атын сүгер қатырық ортос колата. Кенеке ғыларға граннары сүйен кене бастыңнар болаларын өссө түгіл бігергетті. Бос кола бұйыл тәрілібіде 95 сылынан бігі бұйылға Әғардалибет выпускниктары, учуталлары бу бастыңыз колага үйрәнмет итүкен жону.
Төлөннөх Максим Кирович Амусов дойдутугар намулуухун қатырыгар быйыл белесыл. Бу нене бихеха осколы түрүттемите тоғуон 5 сылынан салаятчылар кепсиян тағыстылар, оттан билигин бу түймекка олуқтоқ Нұрот айымнетін жете түрүттемите ағуон сылынан бу сала әйгүлі әттері келерін олар. Бүгін биги студиябыт ғеджита Елена Владимировна Ефремова, Сандария Ко Алтай кыха, нехилек депутата, итенне бу Нұрот айымнетін жетін директоры төкіннен. Нұрот айымнетін жетін сүрүнүр үлэхете бихеқа усран салаятчыта Любовь Ильинична Левина келен олар. Бастатан туран бу беле ғылынан бихегіз дәшілер бет, күрөчілер бет атыттан эхеха нехиленне бука бары түмсер сайдар кейнігер эхеха әғірді болды. Мақтанабыт. Жеттон устуриеттан сағылық қайын. Қахан қайдақ тәрелебіде бұлой отчоларға білен тұрар бу кығыл мұннықтен жону түмер өйін санатын чөчуяр әлбәқ улуска хеті күрдік. Самай тумус туттар кығыл мұндықтар балылар еті. Отто еға қайдақ еті, қайдақ сағаламыдай. Тотон мен амбасатан туран кепсәмин ағылы меніне бу бир деләқтәрбен, онна бүтін бу республика бит культуратын үләхеттерін, быйылғы культура ғылынан истигник ағарделәқпен бағарабын. Же онна бу қатырық нәхілегер тон кыратык отто историяны сәгетен алар боллаққа, 1930 сыллаққа бейеқа кығыл мұннуктен амбастан тәрелі біте бит. Хеқаметінтен ағылан. Динтен сағылан біте бітсеп. Онтон кәлін 4-6 ғыллаққа бу білеген бейге дойды бұтығар бу республика сквері болан турар местетігер, онно клуб жете tutuldan ton оңорбуттар, анабыттар, онно же үлебит культура үлете же онтон сагалам дебит. Ол кенне же бастыкы кинопредвижка териллер, онтон бу 6-7 халлакка бу билинга моға полуса же сол кытытыгар бастыкы же бабалай эме обургу типовой клуб териллер. Же онтон сеттерен үле көстү оргуян сүрдәк элбәк кеһи тогорамыстар сире болар. Бии 2 ялларда бу журналисттар айыр бөлөктөр катырыкка хаджан турабыт. Ону каһеге сабыз саңа толору качыллыйлах дыбарыс курдук бу кийингитигер кирен турабыт же. Олус терехнехти Елена Владимировна битин көрсен турагыт. Ити же инвест проектынан тутуллубута. Ити ихигерхеги үләгәт бары кайсыката бар булыктар, күн бүгүнҗә канлык кургуктар, түмсүләр, төлбеләр үлеләре билинге кемгә бара турары багылсты. Өтө күнүнөн өсүбүдө. Бу туакпут культурный, спортивный, многофункциональный центр Максим Кирович Амусов атына мен сүгер. Манна буллаганы спортзал, клуб, библиотека, онно дышии үләри хамсы олора бутсеп. Онтан бу же арылыгыттан, уаргайбыт арылыгыттан 16 ки үләри олора бут. Штатный единица бәбидә, холора сеттере бола мөтеледир бит боллак бутна билген 16 болдут. Онтан 16 формирование лахпут 271 ки хылжар. Кабылларды нехелек кадыр колуктактар була. Жок олбура каннык итинне түмсүләр, каннык үле кайсыката бар. Бигин хелек бит оттон ыры куттак нехелек болар. Бары билербик бу республикага улаханнык кеңник биллер максым олаттара ыры бөлөгө бар ди. Радиога ырылары элбәхтә хилләр. Эти олаттар, онны арылы ыры ансамбла бар, күбәйе ко ыры ансамбла, уйгу. Онтон танцевальный кружоктар баллар, күн бутар хайдара, уйгуна, она сахарга. Ону тәңе ДПИ, декоративно-прикладное искусство, 2 кружок үлелер. Карадахын ден түмсүй бар, буллаган аттон истәннәңнәр түмсүйләре болар. Бу түмсү бу элбах международный тохкайын кыттаннар, выставкаларга кыттаннар, билин ситихи бәгъләхтер, кең туттар тохпут формирование болар. Ити кинилер кыбытыктак тигейлер ите бухалах. Улахан ити максимум моса паннотун оңорон, картаны оңорон. Ити жигинен бәйләре идети бит истәннең болбатак кынан барам. Чакчы бу народтаргар, дойдуларгар беренилях, уран тарбактах, улуктага далбардар боллага ди. Оннук. Жакайдактардагы жону бу көгүлүр үле ис кохана тугуй. Кенерге каз бидилергер таксан кепстагы ту эбетер манны күчүгей терәһиңе жон бәйтә тардыгыр күһә барды.
Онтон холобура эти именно дыбыйга бастан туран отон мастер-класска хаджыбыттар буттади. Бастан мастер-класска хаджаннар уже маннык интерестяк жоннор бәләре түмсәннәр. Маннык салгы, маннык теринехайын ден сүбе ылананнар формирование терилиннәгади. Онны салганан бара ниһән боллагай. Дигинен Елена Владимировна биһи эйигин Сандария ко Алтай көһеденен билебит. Жети олус умсукутулах ат исқохона тугуй энбең искуттах айылгылах киһигин. Ате мактанабын. Отон маны кылгасты көттө кепсир боллах буттан бу 2014 жыллакка мен дойду бар жугускай короттон дөннөн келен үлелен сагалабытым. Маннаттан бу культура кетигерче күскөлөтө тахар диеннер. Отон этен тынын тураллар манна халаячыларым. Жонна же ол саган үлелебит отчолорго Пенин Алексей Михайлович диен главабыт. Же нехилек программатын оғыру чөл олоқтуғығыр үлеті қайын ден көрдөспіте оны түйі культура хеги саме сүрін тәрілтте болағыт жонын сүріннен ден болбытайнен программа хуруятчы болбыт же ол онна бір сүрін қайысқаннан бұл айылғы ола бетер духовнас бұл теметін тарияммыт, оны чөл болу теметін тарияммыт бейгі сүрдәқ улахан үлені оңырын тахардыбыт. Же ол үлебет үлелінен күн бүйіңі тиен келле ол күрдік бейгі бұл бәбіт тәрілттебіт ехінен тур выходного дня ден духовный туризм тугун кайыскатын киллер дебит. Бу ме сүнкен эме бүтүн республиканы кабар бу тух терехиннех үле болла. Элбек кейте горгомустар болла. Оны теңе биги бебит испетигер бу котугу хамыны, оны теңе йога курдук бу дробияга тухала карчилилери киллеремит. Оны здоровый наследник республиканский камсахан черчетигер спо бу тух дробияны үйетети ден спорт инструктор аттырыныламыт үлели хамды олоробут. Онтон Алтай кыха болбут туготи историяда бары. Тух этимнеги. Эти Алтай кыха ден оттон мен бу төрөппүт агам эти төрүттердэх боларын быгытынан онна бэйм бу келин отто сахалы тыны бэбер күскен эринен айылгабын оттон көрүүбүн улаатыннаран жоңго сергага тухалак болун ден жону көрөр истер, эмтир, тутар кабар, онаттан жоңго солу арыян берәтчі, түстәтчі бұғытынан апын солбының орайчы. Олы сүшіге. Олихин бүгінже бихеқа бу сақалы, семенен келбеккет, оннағыр бу көрдөрөр эһиге искут-кут сақалы, өйгүт ханағыт, чечери. Бу курдук ütüе майгылах, ütüе кескиллах, гүләгәтен саглабыккыт олы сүчүге. Билгинже ылан көрдөккына лөлинчина коло буржа үнкүгө боллун, оху кайга боллун, тоюкка боллун. Итинне иситтен хелекке олукток жон бете жерктирду эбетер эгитинне идити бүтлү хеттер ылан үлетагытту коло буржа бежалене даган көрдөккына рут бете аян тутан таарбы жоно, ол улус жоно боллаккыт. Ата бу кружоктар бут, антон хорохтарын бәбит мен салая бут. Холора мен вокальный ансамбльдары салая. Мен görәхтәх Мен буллар. бәм аны görәхтәх. Аха, Елена була фольклорныйдары кружоктары салаяр. Антон холора бу карадагын түмсүнү тох бәте идети бит тох ботак булайды. Аха, багат түнен салая хаҗар. Ульяна Геннадьевна Наумова ден. Хейхасы коллекционердер түмсүлереме бар эти. Иллера хал бихиги тиер тақпытна, олу сүчүгей эмя агам хастар жон былыргы хебеске кеминеги ити сумкалары болын, тимектери болын. Онан барет түнен эһиге бу Максим Кирович Амосов дойдутун илен сагалан иҗҗәһҗәр анга кемге җәкәлбитчон барет түнен киен кабанна гүлене тергит керәхсенер. Же киһәт түн Ылан көрдөх қожон сынялаңын териге билеген бу культура халынан каннык туга жарыктар булуктарай, каннык туга бестебел, түмсү бар булой. Отон бәбит улуктан проекттардах бут. Холбра сыллата ыйтар проекттар баллар. 2 солус тен проект бар бу холбра манна хатырыкка олоран аспыт, ылды тоя хаҗыбыт жамут аттарын үйететен сылла хоруктах бу 2 солус тен дуэт көрәгән конкурста көрәгә булды.
болар. Сыл көтө оңоробут. Көхтөктү кытталдар. Кытталар. Улустан кытталар. Антон Вонестон бу хылга Юрий Васильевич Потапов саргын төрөбүтө 15 сылын ылар, ди. Толар онна уран тыл ураты кылларын тарыйын ден кохан күрәгә ытыллыктак. Агас күрәк мандыктан келен кыттыхытын сөп баставла истәчләр, көрәчләр. Онна боллагана салгытын олого үсөргөстәхтен ыры күрәгә ытачыбыт, эме сыл көтө оңоробут. Бу тур выходного дня ден тох проектах быт. Же ити проект менен кепсек бит. Ол эмне итини кепсер бу же келбеккен багыстыр олчна. Оны журнал техническое биле хатыр сонуннары көрдүк. Журнал блин хайыбытса, сылайы маннык сыл Түмүгүнен. Сыл түмүгүнө маннык сурунал тахарабыт. Манна уллагана бу баһалык бут кемнәк бу ытык кихите болбуттарын барыта терәһеннәр ыйдарынан хайыҗалар, көстәһәҗалар. Картысканнан бу өйдөмүнүк болар булади, кедеркенчәре үтчәккә. Манна оны бу QR кодта манна бихи дехелек битегер бәдә маннык аудиовизуальный наследие лахпыт. Николай Васильевич Поратов өрсылларга видео оңорон таңан тахарар. Аны картыскалыр, оны бу терәһеннәре бартын картыскаламан. Таңан килдерен һәр боларга. Билен турар канды багырар нехиле кайдыта бу местетигер народа митин жете, культура жете, кайдык үлелиттен улган тулукта. Онун женехиле кегер билге түмсен үлелехиңе, осколаны кытта болун, музей кытта болун, ту демете. Томанда мен неме тоғлан атыманы болгом томанда мен уран этиякпен багарабын сеп, онуттан салаятчылары. Билден турар беги бу социальный партнерство ден атты битти. Беги бу олоктак керечене ого сайдар кийинин кытта. Бу Максим Кириллович Мосов атынан катар куртос колатын кытта. Беги олоктак жалтабытын кытта. Беги бу Николай Николаевич Атласов атынан ого искусствотын сколатын кытта. Беги олоктак спортзал бытын кытта. Беги болохтоог модельный библиотека бытын кытта. Онда да атын теректелери кытта. Онда бут йөлбөбүт олоктоокторун кытта. Бары сүрүннен, уопсай бир тыннанан, үшөй байтык салаллан үлелен камнан олоробут. Итинне олу курбут салаятчылар аттык көне. Беги бу бүлейдә хылгытыгар, арасыларга бу клубу халаян келбит жоннору этияккан багар бытын ди. Дентон билден турар бу мандык түген готтохин бир кихе актар багайта диякпен багарабын. История болгага. История кирбите ол курдук бегеттон самай сүрүннен бу 4-6 хыллакка бу олоктоок библиотека бытын кытта теңге колбон. Попов Иван Иннокентьевичтен беги төрүт катырык олоктоого бу серик сылларыгар Нюрба театргар үлелен камнан келбит. Бу кейбит үлелен камнан бу клубу салаян терьен бу курдук сүрдәк батчага тиен келбит битигер бу. Үрдәк улахан сүккен үленең орбут эбиттен. Би белети бит. Ол шугай би хайты кирер, ол кем тахылгак бит. Итере дороба. Алло, итөкүннен. Итөкүннен. Я бина танашында. Беттагы тере аңардары. Бу тетен йөритер тагар быкына. Онда бу республика биллер нәйле поллайы, намулугын катырык нәйлеге. Я бары-барынан итар кебен, у солдаттан сандаман катат. Жара ите хатыста көрдүм. Мен катырыкка жебутум. Агам сафтактар дактар алтавандарыктан. Onu çöpçülüğü bollar diye. Yavandaki bir erkeğine yatan şimdi ospolağıtın egin bilet bollar ki. Ya amıga terminden yaşlar saat diyen çillerler. Yine tuşpadı. İtişiş oturup altta katana hacerdi diye. Ama bir vapuru. O başta kılahı ona bu yılga o biterleri. Төһө обутрерин биһиге токтубул кемигер директортан етип, тотто те агам хастар жумга.
Отон мен бука өйдөбүпүден агам састаах бу культурага сыгыннаах бу проходитта быглакчы. Отон агам састаахтарга ден оттон актын санаан агырып боллакка бие куруккусуллар каттон салаячы быгытнан үлелен аспы Цлепсова Портнягина Ирина Антоновна денсеп сака СССР культуратын туйгуна педагогическая үлевонна тыл ветераны боллага ди нам мулугун бачотта олоктоого кини буллагына 1905 сыллаактан 6-12 жыллаакка халайын олор бүтөт. Онтон опсайнан нелек кылан күрдүк. Агам хастаак жон элбех. Билен турар элбех уна агам састаак жондор бу самай активный жондор болалар. Хамай көктө. Хамай көктө жондор болалар. Ясли сааттугунан этеккитин хепту бар ду дете. Ясли саат бар. Тока туспа. Тох отон керечана уяныгар бар. Төһөгө кирде битерде денеттон араа биги. Отон ону араата бука оскола тугар. Билигин же токтобул кемегер билен барамыт тердехпит. Хегинен херейден биги бу осколага оччолорга юреммит, үлелебит, бир дойдулактаргытын. Бу ымыйгар Максим Кирович Мусаватынан орто оскола түрүттөмүтө 95 сыллах үблейнен катырык орто осколатыгар келер гитигер ыңырабыт, келер түймекка көрсөк кадери. Көрсөк кадери. Намулуһун катырык нехлиегер өссө бир белие быйылгы жылга жон кутун сүрүн туппут жону өйкүн өйдөг тенне бөҕө куттаах боларгар ыңырар киннеммит улустагы библиотека сетиме түрүттемите быйыл эмие агуонсыла. Бу библиотека Мария Алексеевна Ахлопкова атын сүгер кене Максим Кирович Амосов атын үйетитиге тенне агар балагантан сагалан бу чөмчөкүнү чөмчөппүт кихидене тиек кыһып. Ола бетер народ олохтаах нехленне үтүөҕэ кереҕэ тардыһар күүһүн үетиппик киһи. Мария Алексеевна Ахлопкова төрөбите быйыл 95 сыла. Онон бу түһүмэккэ биһиги студиябытыгар Ульяна Николаевна Антонова кинеммит библиотека сетимин салаяччыта келен олорор дорабо. Үтүө күннен. Онна биһиги студиябытыгар Любовь Ивановна Васильева. Мактал. Библиотека Үтүө күнүнэ. Үлэхте. Басатан туран белие хылынан хиха агарда болдун. Же отчолорго ити отуту сылларга нехелие кулу сайы кыһыл мунну күлелирете, ити кыһыл мунну кихинен аамбастакы агар балаганнар тирилибиттере. Отуту сылларга эхиха кайдагатей. Бу контон силистенен тахсыбыт болуққа дөнөп. 1931 сыллаакка Максим Кирович жаалынан Мапком комсомола артыл эдер чаттаргар от сүрбек ингени ыпыта. Онтон сагалан кыһыл мунук терилдибите. Отчолорго же жонум үрәктәк, үтүгә сардыстыннар жан амуга бәйти ыпытебитти. Ол кинигелер баллары булу да билеген. Ол кинигелер билген, к сожалению, сохранить болбатактар. А так урку былыргы кинигелер билген баллары. Комтугар. Же билеген эһиги бу кинеммит агар итимгет Мария Алексеевна Хлопкова атын сүгер. Кини киметей дентен. Салгы кепстекка бигети этен хардыбыт Максим Кирович Амосов атын үетитиге, кини логон аргыга Раиса Израилевна цугели кытты билсебит, кырбыттарын кытты билсебит ке баалыста. Онтон Мария Алексеевна Хлопкова библиотека бытыгар бу 1905 сыллахтан үлеләбите, кини боллагана тоғын агысылгадылы де, тоғын агысылгадылы үлеләбите Мария Алексеевна, онны боллагана сүрдәк тахарылақты, сүрдәк арчымнақты үлеләбит кеһи болар, биһи боллагана ол баалыста ол кинини унары, бу боллагана Евгения Афанасьевна Дьяконова ден биһи холели хиджубут кини туһунан бу киниге тахарбыта. Onu bulana horuyerinden hürdağ şüvekinge bu 5 yıl narat ver tahardadi. Onun bulana Мария Алексеевна bulana ol ülelir kemiger bibliotekabıt. Даже те культпросвет училище базовый студентлары үйретер кыхата бола хэтсүтэ битсе бил практикалары неген барар. Уна наха элбэгти кини оччолортон даганы hürdağ маннык уул бейте. Даже бу кини осколага үйренергер 3 yıl хетери үйренмете кылжан.
Олгынан баран оны бүтерен баран кене бәйтин бағатынан сүрдағы ырғақ та болар бу культпросвет училищені үйренен бүтерен бейхен бес сыллаққа кене бейхе қатырық бітігар библиотека хебедесейнен келлағади. Оны кене тұрулахан хүрдәға чуге ити библиотеканы туттар бұта, кене тұрулахан ити Максим, ити музейі түрттәбіте олық бұч кайкан ити бейхе мандық туқтар бағалар қағыт статьяларын мұньян, оны бартын папкалан, мұньян, бастан библиотекатын хегер бір қосқа, онтон кырғоғыз музей туттаран, онны қағалатыға де. Оны мен манда бейретен харықпын бағарабын сеп, бұ кені болағана ол бұ амуғав кыргыттарын кітті, оны кергенін кітті хүрдәған маннық қайыр еті. Білсер. Хамай чугас билсер кейлері кенете, оны бу Раиса Израилевна Сугел Амосова, бу Дорогая Мария ден акырыкката, бу библиотекаптыгар қаралыға жарынан кен тұттабытынна, олық қарыстан, бүгін бу чугастан, әйіға көрдірі біт ағалыфт. Оғыз ішіға, ити қас сыллаққа үппіт әбіті? Бу болағаны 1970 сыллаққа үппіт. Икке кырыкка бар. Бу бар, оны сөбір акырыкка бар. Жарэ, доктор, бу олық Раиса Израилевна Сугел или баттағаннақ. Исторический солталах. Максим Кирович Амосов, олоған арғыға Раиса Израилевна Цугел, 1900 хеттуан бір сыллаққа, бұ анан менен Мария Алексеевна Ахлопковаға үппіт. Келен ехер саңа жылынан ағардалабит, оны жа жолу, хоргуну, передай привет Моти дебит, онна семье дебит, бұ олох умнулубат жикти. Эмие бу маннык ис кооннок акрыккана Раиса Израилевна Цугел отчолорга Василий Николаевич Гуляевка хуругар эмие бар. Ити Василий Николаевич Гуляев тен университет кулилабите, кебейттен түрүттех, эмие Амосов ата университетка эңериллерге улахан суолталах. Ол били ыягын тиекихин сурубукке. Онна бәйті сақалартан бастықы архивариус, ити Москваға институтқа үйеріне хеден Цугелі кітті көрсібіт, онна кенен кітті хұрыйсу бұд, әме ұлықаннақ ке. Же білеген, кене атын сүгер бұ ұлыстағы кенеммет библиотека хетімігер төхіл бәқ ағачылақ қытай, әдергет қасастағы, ағам астағы кегет қасастағы, туғылы барары бағалысты. Бие хатын бұлан бұйтынан 900 сағачы ден, атақ бей болана тоқ бар телелерге жаммыт передвижканнан внестационарный үленнен барларын қабабыт. Атак, білін биеха дыши школа искусств бар болан оғылар просто амбытын саппаттар, онна детсаты гытары волшебный рюкзачок чынеме проект ақпыт, onun emi ekseleliyibit, olar детсаттар мекеленер экскурсиялылар, сыджалар, беймекінерге құру кыджабыт. Очы төхіл бәқ ағачылақ қытай? Картотекандан көрергіт бұл? Картотекандан фактически 500-тен таққа, атақ боланы білі передвижкандан еме қабабыт, олығын нәйлегі почти бартын қабабыт. Олыс үшіге. Интерене бар еге бұл оғылырған аңыт, бәғыт, Любовь Анна, олус әлбәқ материалың оран тахарағын. Же бүгін бұл кенегелерген, бұрышуларген ече кәлік. Мен болағына бұ, мүмінің орбутын бол батақ. Бұл болағына Евгения Афанасьевна Дьяконова ден бейе қолелі жүптәсі. Мен қолбары бұлырғын хаңаты ебітім қатырыққа. Библиотекардан өлелі, оны бұл бүгін көрдірер бін алым. Бұл Евгения Афанасьевна отчылырғы бұл 2-9 сыллаққа, 9-9, 2-1, даже 2-9 сыллардақы маннық, наға чүге рекомендательный указатель бәғытының орбыта. Бұл не әлбәқ бар әп. Бұл білеген болғаны бейгілі бітер хүрдәқ көміліқ. Көрі бұр хүйдуры чүгейін көрінгіті, бұл барта рекомендательный указателлер, бұл манна болғана бұл көркүлү бар болуй энерүйді. Онда бейі күрді компьютерінен ғорбаттар, наға чүгейдік илилерінен хұриялар бардын. Оны бінде мен хаме херге әбітім дейін бұл тоқ бар. Ол аттарға аналлах. Чүбай, бұл ми білген олақ хамай актуальный қолбыра кеге киене керемеге, сақа киене сара, омук киене туйгуна олығы бірақсан. Чақчыдағаны Еге Петр Петрович Юмшанап күт, оннағыр бұл Арасия Тустуға Федерациясын члене болар, үтіләқ тренер, мастер, хеті күрдік жону өтетәрі, оғылар білдіңнерден оттайтынник кенегені олық илетінен кырылас ботерінен хүріп бұта қайдақ күрдігі чүгей. Бияға еті керер, бағалыс тестияғың, үті өкіне. Дарабы істебін? Үті күн болын. Үті өкін?
күндү гажеттарбыт онна радио үлеттере бу мен хакатуун чутала учутала анаден харабын онна болу бу 2000 хүрбө 6 жыл кагыс жылдын ыйтыга битти болады кийин келбитнен барысына гаддаливин оны культура боларын бытынан эме истиңник гаддаливин оны хатырык олох доктор жоллокчоннор дибин тодетергит Максим Кирович мосап төрөбүтүрө боларын бытынан она же үлөгатыгар эме улахан эти хийни багарабын. Ол сүшүгай мактанабыт эйеха, мактал өссөстебит үтүү күннен. Алло, дораболоро. Дарабо. Небо катарактары же беге усалдан остойкалара осейнан наха вастыбыт. Того вастыбыт тета хасериеллар катаракка бейген муттан киеннер сүйөлерин кыстатан албыттара. Анна мен эбеме мия оланна албыта. Ванна бу булатын унускайден те гвальдраптары хәлләре бар ки. Ол баллагана те кеме Максим Кирович амуhabы ванна бинакурабы, ябинакурабы вераппеке негана бу. Ленинне гытта биге верәме тәкне апнасияптар илленнәр, сугру илленнәр ол туакка илен Валлары велле кабыдыя бу булатыны юракка килдеремис биттере. Яна булатыян калан ужутал ам сахайригал самай бастаку ужутал эте жиннак дүгверага согуру дүгверага битерен калбет ужутал эте Максим Кирович амуасаптага те катрыкка вереп бите. Олду сүшүгө же. Үчүгө чакчы интерегине идинери игургоч бие яка мактанабыт. Чакчы бу бастык учутал онна муаптагы өрөп. Итетен харда же Илья Гуржевина Куров туунан чакчы бу саха жонун сахан ротун коргуюттан бахабыт үтөкенне халаячы. Сталинга тиен турурсан ити улакан өрөгөй эме Максима Мухавкытта теңге турар кеһи. Итенни күтөкөн жоңу тугары хияка библиотека хенен муннуктар, анал экспозициялар бар булуктактырар аха. Баалыста же кинилери үети тигүле туһна. Ота Илья Гуржевина Куровка биги болана хачы илжа күн бүгүн тыннаккын ден хачы быстапкан орбупут ити болана Илья Потапов кимете Саргын туга Юрий Потапов Саргын кохоннорттан аламбыт оннуга аттанбыт хачы туган орбупут быйыл юбилейда сылгаранамбыт оны болана отенти Максима Мосов тыгар анан эме тугунан быстапкалар дахбыт постоянно турар улар тажыбыт оннотон быйылгы жыл бытыгар бу Мария Алексеевна бытыгар Евгения Афанасьевна бытыгар онна история быгын сегетен денеме үчөй улхан быстапка турурду бут. Билген же ылан көрдөккан бу Өрсулев Кехүләникавна агыр көлүнө кайдак болла. Уруккот түгер кагыт кенеге котугу улус боллун, улус быжакта күндү болара жотто билген оло кайдыгытын киттетеңне такка кайдагы. Да бастан келер бер лох библиотека акына сабылбат олох просто халбак ягарды. Билген тон олог акпаттар жерме тутак боло огнуман кыржык кагыты журналы олор очо акпаттар ата кыра олор детский учебный журналлардын көрөлөрсеп эдер чат очо мелтүөр создук агар периодиканы онтон хияка кенеге келиде кайдагы колобур бу билинги кем бейеттерин суриятчыларын кенегелери тиите сурахан ону агалан агачыга терди кайдак барары. Отон бии болланы били централизованный кинемит ситин боллак битти. Олин болланы бии ханамтан келер кинеге бит парта. Кинер болланы аяр кинеге кыхатын кытта хүрдәгы чыгы хебестектер. Хүрдәгы чыгы дого бардан үлелилер. Олин хакалы таксыбыт кинелер үксүн келелер. Онна ити быйыл такыбыт Василий Гоголев камначыт кыха, ити Нирбакан ден кинегелер олог били. Хастак жоннор быжака жанагар кинегелери. Итине сылыктатакка эхига агар Джон Баревит. Нирбакан було хотуртагы. Иван Афанасьевич Андросов аянет туманга севени билдер. Бар? Ол кинге бар. Оны ме бычакка жана. Ол сүшүгө же алтыга таккары турар. Кебейге быйыл он кахлын. Алтыс кинегете. Жети библиотека үлетиттен нехелек өй ханата сырдыкка керега тардан
жону кытта үлете, хидени кытта тебистеңе хетимнях. Онын бихейеха мактана быт бу курдук. Үтөкеннәг үлен оңор хаҗар гытыгар культура хылынан народ сумолутын хылгар тугу буланнан олрогт. Быйыл культура хылгар беги тон клубтары гытары, музейдары гытары стимнякты кайбыт, она юбилейный сылбыт табы быхытынан беги Мария Алексеевна бытын, библиотека бытын, сырдатар үләгә әлбәк проект, улахан проект быт, onun ол проектнан сырдатын үләлейбит быйыла. Биһи булланы бу история керехеттерден бир проект тахпыт. Итине хелек бит историятын үләтен сагалатыбыт. Ити биһиге хагалатыбыт тем бу биһи салгачылар бит, потому что ти маргатын этен харабын Евгения Афанасьевна Дьяконова туга проектын оны халгамыт оны үлелетәҗәбит. Онна Библия десантын эме бу Хабытчаңа бир проект тахпыт, оны бу хүрбә алтыс, олунью хүрбә алты күнүттен биһиге ылжыттар келектәктер. Музей кытта тебистеңге, шуга хударстванас музей битин кытта бирге үлеләһәммит ити. Оннук проекты олка киллеринер бит. Бу юбилейный сылбытынан ана. Опсайнан даганы бу намулуга бараксан үтөкен бейеттери, суриятчылары, айрылыхеттери иитен өретен тахарбыт. Николай Аркунов кут боллун, Александр Дунаев боллун, түбеттен ити Егор Пестряков олоқтан барбыта. Потапов Саргын. Саргын, Потапов был юбилейдах. Иди курдук жем олоқтақ кинемит библиотека. Отчытоғу сахарбыт олоқ историятын билигин салгыр. Этенге болын көрсөк қадери. Көрсөк қадери.